الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Puas samban kapamujiku si Allah subhanahu wa ta'ala, kapag nagsaksiku si Allah subhanahu wa ta'ala, ga niya Tuhan sinong mamalingkan Allah, ga niya sa putuneh, demikian magnagsaksiku in benar-benar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ipun nalutraakan ni pagpasampay ng agama Islam. Dari may kapangpilihan po si agama Islam, magsukor, ibu-ibu pagsukor sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan isag kitiri inurungan waktu, urut pangungulan, ng pangadji, pagpunpun sa sangin ini, karena agama Allah subhanahu wa ta'ala, iyan ang agama Islam. Muramahan bang pa'yung Islam kitiri tinuan, si Allah subhanahu wa ta'ala sa landenten. Bang paysan kitiri pagtamba manamba in pag-iman tanwin pag-ibadat tanwin hidayat sa kitiri Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari may kapangpilihan ko sa agama Allah subhanahu wa ta'ala, mula-mula atau kandang dahil pamastiran ko kinhabaran ko demi nasikam ini sabab min master ko sige hawaran ko ini supaya ko tabilang amban me ang amal ibadah ang amal din salihah sa Allah subhanahu wa ta'ala. May kapangpilihan ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala, kita bin karendihan mas kita bi aman hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In hadith ini waktu pinakiti wa si Jibril alaihi salam narka jahannam junjungan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si eka na diyarim narka jahannam amban tumpukan karindihan sa babue ekahan amban karindihan. Hindi magtaat si Ta'al-Hande ating nalang palangka si Ta'al-Hande ukaman kalindihan hinaman-haman hadzawe di pagtabon awrat ni hindi ingin hadza kabayain hindi magtaat si dua magtakturin asal pilihan parang Allah subhanahu wa ta'ala ng Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ الْعَظِيمِ. Sa Surah An-Nur ayat 5. May nasibista-bista hati lampong manamal in paghaman-haman pagtabon awratin at manggay pagtaat si Allahin atau kanggay pagtaat si Diyong Dutrehin si magwaanin o si hadjupain mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Amma may asawaniin kupangkinian ko si agam Allah subhanahu wa ta'ala subay kitiri may karindihan ng nganan atau kan magnihat-nihid mahinang si kakahinang kinawayan Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita diterima amal dan salihah. Allahumma amin.
sebabnya inambanan kita di pusaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pusaka ini pintu atau akan kemana kita dengan kerendahan supaya kita di makahali amanah ke jahannam. Terus kamu Akhirnya Yustari asakikan amanah masa jahannam. Masta kita di hadith aman jinab imra'atul Abdullah. Ini ya ma'asyaran nisa تصدقنا ولو من حليكن وأكثر حطب جهنم الجن. رواه مسلم. Oh kami bangsa kerendahan sedekah kamu amban pangari-ngari dihap semendang di JWE dengan ekkan panupun jalan ke jahannam amban bangsa kerendahan wali Allah. Medam huwa pe amman hadith pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inni Abdullah bin Amr ya ma'asyaran nisa'i tasaddaqna wa akthirna al-istighfar fa inni ra'aytukunna akthar ahli an-nar. Rawahu Muslim. Oh kami bangsa kerendahan sedekah kamu istighfar kamu kenaika magkufil pangikam pahak na usap tadi pakalit tadi dengan ingat waktu tadi kerendahan sina ilingan ang tumingin kita ni kerendahan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinaag kita bi magsadaka dinaag kita bi kinaikkat istighfar din ug magkufil pangikam kita bihap sa rabbi magkauti pangalan natin ng buwak ang mga sadaka payim-iyam no silang buwak mo tuloy ka rin ng sadaka wali kalimat tayiba sadaka insan-insan uhab sadaka demikian inhubungan uhab sadaka makaasip kayo silang buwak mo tuloy ka rin ng sadaka demikian din na ikot ng istighfar din ni pagtawag sa Allah subhanahu wa ta'ala Ikim al-Waqtu an astagfirullahaladzim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh at makanay astagfirullahaladzim pagbasa sa Quran pagpagdikit sa Allah subhanahu wa ta'ala nagmula-mulanin dahil na umanikim ang iyon ito sa mahaya niya tunita sa mahaya ng maktuhin apabila atik ka na ito kung kinaipo karendihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala supaya pelihara diri ang pagsambahayang pending hindi ko inipal na Allah subhanahu wa ta'ala dan Quran ne ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar Suratul Ankabut ayat 45. Benar-benar insan bahayangin imejas aman kimu kahinang maksiat kapan kimu kahinang laat kimu kahinang panagisan Allah subhanahu wa ta'ala kunin pag-umong kimu makalang at kahinang tabi pag-jinat pag-pangkit ganda rin dito suman aurat dito pag-dekorito at alakan chismis namina kapangagriba at-ekta rin Yan ang imano siya magchismis kintuto. Isabot siyang buhadir, ang Bukhari ng Muslim. La yadakhulu jannatan an-nar. Mananin, di makaasag surga ng imano siya magpapakipot kintutuhin. Ang ban sa baban iin. Subay anan kalibuhetan din ang ban para kalain sa bab iin ta kung optipili manggalan na keadaan ng wala Umman hadith Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salih. Rawahu Muslim wa Nasa'i. Ang dunya ini benar teen ekka klasik-klasik
lamihan. Sabab nin indunya tuwit mo ini eka pang dingarini ini pagpalingkat-lingkat eka sumagwa sa hap-hap itong palingkat-lingkat kung sigla ko dun ini kau atau akan kaam kembali din desali sina ini anak din desali hahin din desali hahin ini pinalihara uwe ini sambayang niya waktuhin niya ang bantiyaman dem dia magtaat atau kan pakalis ilan dem dengan tanan agama Allah subhanahu wa ta'ala dem dia pili magbasa Quran dem dia mag-ibadat sa Allah subhanahu wa ta'ala dem dia noon anak niya magsambahayang nasabdi ko dila ay kakahinang pangandaakan at kinawayan Allah subhanahu wa ta'ala iyan dende salihahin bisan penya fitness iye atau akan makaat iye pagsabar we na kagitan kutantunin in sabarin masing-masing pinumbasan sa hadji-hadji tumbas Allah subhanahu wa ta'ala tuksubay luisa pa isewante bini Allah tandin we anyway so pamahan ni bangi tika waktu sembahyang daak pinihap masjid hayang atau ni pagtipon-tipunan pasal alam Allah subhanahu wa ta'ala daak ipaatin masuk pamahan ng ilatan ng magtarabaho ganyan pa estibante pagigihalo ang adwa inalay isang sa kapaintis iya o kyo lasaku atau kan o kyo elaku atau kan ininalay pag-endi ambat pa yung kitinandalan kaugto dabang kitinandalan narka jahannam walawudulillah in maksud usaku ininasaku atau kan lalaku atau kan ininalay usaha kyo pain usaha halal mangan kyo kung kinakatan halal napakahanon kabukain pagkahalal o kyo may o kyo kung pinahan ko kaindihan sa alam Allah kau ni pain manjasa ba magkamaisir na lanulay magtamba manamba pag matagaw ng pangasir ni Allah subhanahu wa ta'ala yung sikit may karendehan magangan-angan ubayang hinang sa hinang rin salha dakit ini susah tukbak tibing pagsarang sukutin dito sa Allah subhanahu wa ta'ala dakit ini pinapatay wa inang diyan makaawang tibing kaya kita diilungan chance atau akan waktu ini dalam waktu ini tapi tahu temu sampai kutung ini na chance tu ini terpindah tapi ini lah kehinangan tak sulit pindahin lebahan tu ini lah kehinangan tak sulit lebahan yang hinang tu ini lah kehinangan tak hinangin ini hinang besar yakin yuk mereka berhantam bin iyo may kaulamaan pinili iyo may kapungpinihan tuloy sa Allah subhanahu wa ta'ala sa alam Allah subhanahu wa ta'ala akanay kaniya sedih no an kitimi sedih han kitimi sedih masampayan kitimi supaya tadang waktu tapi lang kitimi ang banuding niralha kuwena sa mga kalanganin dati kitimi sukses sa haji ang puni Kuentan lai may pilihan ko karendihan sa alam Allah subhanahu wa ta'ala bangki tabilang ang bangit ganda salihat istib tabi bangit awad din surga sa hap-hap na may horor ayin mas lingkat kadande mas lingkat de hindi salihahin mas hap din hindi kasalihahin mas kawasihan ka rin masalihahin inasabab ng bigyan sebab amal ibadat nilai iya yang penumbas Allah subhanahu wa ta'ala ambalina seruhan iyan aku lupa memang sa karendihan pagtawag tayo mga kumanwapid Allah subhanahu wa ta'ala mangpain kitibi tabilang ang magiging nasariha Allahumma amin ngayon kapong tinihan ko sa agam Islam kumaapan kami kaya mundok ampun sa Allah subhanahu wa ta'ala iarak kumahaan at mamalan hindi maglawala mo ng sahin nami ala ito mahuwa ito kung nagjian di yang topik ng Allah subhanahu wa ta'ala pagibang niya na hindi magtawa ang mga dahil doon di mangkulang kambahan sa
bang maglari kulangan bisa aku dan mo ang tinitigan at magchine maid mo ko sinakal inalakal pagsilagan sa dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.